Babelaelwa ba le 13 ke baagi ba Lesotho, ba le 5 ke maAforika Borwa, a le mongwe ke wa Eswatini fa yo mongwe le wa Zimbabwe. Ba tshwerwe mo letsholong le sa bolong go bolodiwa la go batlisisa dipego tsa go epa ise ka fa molawong mo Stilfontein. Baagi ba ikuetse go Tona ya sepodisi Bheki Cele go fedisa bosenyi mo kgaolong ya bona. We should look at issues that create opportunities for crime. We've got a lot of scrapyards. We are therefore asking, I understand most of them are legal. However, we actually require there must be intensive operations with regard to scrapyards. Cele re batla boela mo Stilfontein go tla go utlwa dingongora tsa baagi. I think 2 weeks won't be a very long time to come back and meet the community in full force as some form of business. Bo tlhalositse gape fa lefapha la diminerale le tshwanetse go itsotsogopanya go netefatsa fa meepo e sa direng ka telwa. Minister Gwede will have to play a very big role together with Home Affairs because some of those people will have to be taken back, those that have not committed crime, but also with the local government, because some of these mines are handed over to local governments and then they'll have to work hard in rehabilitation. Babelaelwa ba solofela go tlhagelela kwa kgotlatshekelo ya magistrata wa Stilfontein ka Laboraro. Ke Tebego Phakedi wa dikgang tsa SABC mo Stilfontein.